Since sikwamukele ehlelweni ngwane lomuhle sithembisele ke nakucala lihlelo ukuthi namuhla sidawuteka indzaba yekukhonza lesithi ngesingisi sustainability. Sibuka ke sustainability lamuhla njengengchubo letawubuka ukuthuthuka kwamabhizinisi nekwakuthi ke live la kangwane liphinzana nalo liyathuthuka etindzabeni nje vele tekuthuthuka emveni la kangwane. Lokuhamba kakhulu ke sisabuka sustainability namuhla sifuna ukuthi kube yingchubo yebhizinisi yangemihla nangemihla, singasho ukuthi ngesingisi as an everyday practice for a business. Kunenkampani ke lese vele ibambile leyo ndzaba leyo ibitwa ngeSolSun, libuke kakhulu ema-solutions akasola kuthuthukisa live la kangwane. Sisateka tona tindzaba tayo innovative solar energy lapha eveni nase-Africa. Sina Reggie Kunene, long sales executive khona kaSolSun, unpackela nje asichazele kabanti ngayo imisebenzi yabo nokuthi vele live balibambisa kanjani, ukuthi ke batimisele kangakanani ukuqhubeka nekulibambisa kubusele Madonsela. Sikwamukele ehlelweni Ndimanzi. Asibonga kakhulu Mnguni, ngibingelele wena, ngibingelele nababukeli bakho labasibukele beEswatini TV. Uma sicala nje kucaleni Ndimanze indzaba yakaSolSun, sifuna kuva ukuthi ngubani iSolSun, imisebenzi yakhe vele ithini, ukuthi nithi define kanjani nale misebenzi endeni yendawo. Ngiyabonga kakhulu Mnguni. Angichaze nje vele indzaba yaSolSun ukuthi SolSun inkampani yamaswati. Ngiloku khulu lokho ngiloku umgcoka ngoba bantu kumbe ncenye sebambona nyalo SolSun ukuthi hayi SolSun sobukeka somkhulu sondlondlobele, bese sekuba ngathi ke kumbe kukhona lomnyelo omemile ngemva. Kusho nje emaswatini ukuthi SolSun inkampani yamaswati iqale ukusebenza eveni laseSwatini nga-2018. Iqalwa amaswati 100% nje maswati. Kule minyaka leyo ke njengoba sathi sonke ukuthi ke kuqala kwethu inkampani akuqali lula, nekukhula kwato akubilula. Kuyaye nje kube ukuthi nibambe ivision yenu, niservice kahle ama customer enu. Ngoke lokuyaye bese sekusithi inkampani sethu yakhula. Kepha ke nisho njalo ke Mnguni, kusho nje ukuthi ke vele SolSun is a solar company. Naleli gama lisho ke solar company 100%. Ma products ethu nje each and every day nasivuka nje sisebenza ngesolar. Kude lokunye lesikwentako lokusho ukuthi ke vele siletha lama solutions akasola njengobe uchazile ukuthi ke indleko tiyakhula ngiyalo, but nje isola vele sengiyona iletha isolution. Nasi nesithombe siveta tona singathi ama products enu lamahle lenawo. Ngiyabona ukuthi anaso le story sa 7 years now. Uthi nje ngaqala 2017 ngibukela ama solar panels labekandlaleke lapha phasi la samanengi. Ngiyakhumbula nanifika ebo-2018 bekakhwala amancane uthi wona imambala inkampani lesacatfuta, kodwa nyalo senidlala kugcwala umhlaba phasi. Utastekela nje kabani ngawo lama products lawo, but encenye ngisabuyela kunako lokuvedile indzabeni ukuthi abakhona ama-challenges manisaqala. When you look back kulabo 2017 awustekele nje kabandi vele ukuthi kwaba ngimaphi lawo ama-challenges enabhekana nawo, nokuthi anisita kanjani kunishape ukuthi nibe kunayo inkampani nyalo bese khona ngidlala emasola agcwala umhlaba. Oh, okay. Yes, Mnguni, umbuto wakho lo kahle loyo. Ama-challenges lesaba nawo kakhulu kade kwaba ngiyona le ndzaba ye-introduce le solar. Kwaba yinto lengazange yabalula leyo, so kwaba i-challenge lenkulu kakhulu ku-introduce isolar ema-customers ethu. Bekude kuyethemba bangasisho ukuthi vele kuyasebenza yini. So kwaba ngiyo nje challenge lenkulu, but then ngekutimisela ukuthi nase ningene kule field anisahlehla nisaye emva, so sa apply ke le aggression leyo ukuthi ke cha bekunene eveni laseSwatini sesikhona siphethe isolar, siphethe isolution. Indleko te power esethi yakhula silethe isolution. Libhange lenisebenzisana nalo iNetbank eSwatini iyayilihambisa kakhulu uhlangothi lwaka Green Finance. Sola ungasho ukuthi uCentral ka Green Finance ngoba sisateka indzaba ukuthi we are reducing our carbon footprints ngumhlaba nangemambala na United Nations usho njalo kuma sustainable development goals.
sustainable development because igama la sustainability ngifuna singene kulo nyalo ne-impact yalo ngoba incumbi yethu inkabhanti yayithi lisebenzise leli gama as a buzzword kodwa siyanakala ukuthi uma balisho bona balisho njengendzaba yokuthi we are looking at the future. Nine sustainability is an everyday practice kaSolsan. Sichazele kabanti ngalolu hlangothi lolo lokuthi usho ukuthini sustainability kini ningiSolsan every day. Yes. Okay, number 1 ngithi lokho vele kuhamba phambili. Sine ma team ethu ema technicians ethu we make sure ukuthi ema technicians ethu are qualified. Are qualified, and each and every time they go for ema trainings lamanye kubuka ukuthi ema products ethu angendeka kahle kanjani so that uma ngabe kuna installations ma customer ethu ufuna athi athembe ukuthi number 1 ku install abantu laba qualified. Then lokho bese sekuyakutshela ke wena ukuthi ke wena njengel customer nangabe uinstall ngiSolsan of which le product esikunikete yona nalendlela uinstallelwe ngayo it will last you longer. Right. That is very, very important. Yeah, that is sustainability. Exactly. That is sustainability. Then ukuthi encenye so installelwe kumuntu nyalo next year so complain sekuneba complaints you see. So that is very, very important. Number 2 lokukhi ngilama products ethu. As we know ukuthi ama product onke ayatest. Ama products ethu akaSolsan are certified. They are well tested. So senda sure ukuthi i-product yakaSolsan le customer lephela uyisebenzisa itakumlasta longer. Yeah. Noma lilambu lethu akusiyo lapho cisha ibhanye. So we make sure ukuthi i-quality ngafishane nje mnguni ngithi kaSolsan ufuna i-quality hamba kaSolsan. Yeah, and that is sustainability. That speaks to sustainability. Exactly. / durability. But ngiyafuna singene nakulo sustainability lengicabanga ukuthi nelive limthokotela kakhulu ngoba liyakhona ukuthi ngisho lihambile liye kulamanye amave lifike litigcabe ngaSolsan ekuthenini siyambambisa mhlabhlangene ekuthenini sireduce le carbon footprint. Uma kuthiwa kulayidwa bogesi kunema emissions lento ekako nina nithi nimunya elangeni kuphela. Kukhanye. Yes, yeah, we are right. Asengubekisela njengama solar panels ethu. Ema solar panels ethu kusebenza kahle kwawo. Kuthatha bo more than from 25 years. Upwards. So then we are bona ke ukuthi ke nayo ke ipanel thina lesinawo. Yeah. You see, and then you cannot buy a product kaSolsan kubuyele emva kancane a solar panel that does within 3 years because I sustain. Yeah, exactly. So it comes back to say the quality niyo lemtoka. Yeah. We can have lama ideas ngaba nawo lama ideas ukuthi cha vele ema products akasola wonke umuntu soyawathengisa so wathola nabo my friend noma ngangikuphi asayatholaka ngiyaxolisa kusho kanjalo but asatholakala noma ngangikuphi but then Solsan yena wehluka ngani wehluka ngalokuthi sende siciniseko sekuthi ema products ethu customer lethu nelive litawu sustainable. Yeah. Nyalo nje sengubekisele live la kangwane lisukumile ingwenyama ithi imhulumende imthumile ukuthi imigwaqo ayikhaya. Siyalibona live la kangwane imigwaqo seyakhanya kuyoshona le ma product akaSolsan lawo. So siyakubona and siyakujabulela. Yeah. Story lesihle kakhulu leso madonsela ngiyafuna lo ukuthi udeke indzaba ecaleni ukuthi uma nibuka emuva ama challenges lapha khona kwabanje ngilokhu introduce le idea ye solar ngoba angakuba singisi it was something that was foreign. Yes, to a lot of emaswati yadala ukuthi bona nje akhanyisa gesi lona lo chokhana ko lesimtayele nje gesi lo uthengwa ngeke ukuthi soyafaca telibone lokwana lokho yesibitayele. Yeah. Ni some introducile ke base bayamtayela engabe do you have a specific moment nyalo lesingathi when we look back uyasho ukuthi cha siyathi chenya ke nganaye moment naye noma naye projects naye singiSolsan ngiyethemba so ivetile ecala ekuthenini imigwaqo yakangwane vele seyiyakhanya ngiSolsan.
Ngiyabonga kakhulu Mnguni. Kuningi lesi singakusho ukuthi over the years sikhonile lokusebenta ngokudikhandla njengoba ngichazile kumlaleli ekucaleni ukuthi ku provide equality kwenda sure ukuthi ke ne technical team yethu kusukela officeini siniketa best customer service, technical team yethu well trained. Kwenda ke ukuthi ke ema customer ethu abese ayasethemba. Kumbeka ngingakafiki kuleyo nje kusho njalo ukuthi ke sesikhulile vele Mnguni Solisani sokhulile la Swatini nje sina 2 ema branch ukhona kuMatsapa Solisani ukhona eZulwini eGables Solisani uyamthola lokunye ke ngaSolisani la sakwendile Mnguni ukuthi abese sovula ne branch eSouth Africa okay eNasport. So siyakumangala ke nathi lewo kubeka ke vele ke live laseSwatini eMappini ukuthi inkampani yeMaswati icale eSwatini igcine seyikhula seyingena manje eSouth Africa nakhona ke sibukela sivele leSADC yonke uNkulunkulu amhla sigcinile siyagcina vele sesipenetrate lokungasilula ke kepha ke kusho ukuthi ke nawe limasela lakho lekusebenta la ufasa khona ufasa kugcine sisasebenza ngendzaba yetmasela sisawukhuluma ngelimasela lelikhikhi yes ngoba ngiyanakala ukuthi when you look at our economy as Eswatini chances noma ngithe ama odds ukuthi inkampani yakho iphumelele when you sell pricey items, exorbitantly priced items are very slim just because of our economy, no Itadisha. We are permeated by a middle class and a low class. It speaks to what my products are affordable. If Africa, let's speak to affordability. We are right, Mnguni. Ngicabanga ukuthi nje ngilokunye nami lengakuphosa eMaswatini. Ukuthi vele strategy saSolisani ukuthi endesiqiniseko ukuthi iprice yethu iba iprice le pass lokusisitile ke thine ke wena Mnguni njengoba ngishidwe ecaleni ukuthi ke Solisani is a solar company lokusho ukuthi kude lokunye lesikwendako ngaphandle kwetindzaba takasola thine ke isitoko sethu sihlala sikhona si order in bulk because ke as ordering ukuthi sekunel customer sekunancumalo so ufakela order ufuna 16 panels kumbe ilogo yakhe noma ifuna 10 panels you see so ngala ma partners ethu esinawo aka finance sitawugcina kumbe ngawo ekugcineni so siyakhona lokuthi si order in bulk sinema warehouse recently nje state warehouse lenye lenkhulu la eMbadlane siyakhe from scratch lapho sikhona khona ukuthi lesitoko sethu noma ngabe singanani sita in bulk sale khona kwenda ke lokuthi ke when you buy in bulk uthola nama discount ku supplier yakho then obviously la price yakho utabese soyayehlisa so akufanani nenkampani le hamba ithenge manje because sekunel order because so uthenga lokho lokuncane so ke ngikho lokho sisidako ke kuthi nje ama price ethu noma ngawa comparison noma ngangikuphi awukhona vele kumbitha Solisani kutanisita futhi nalakuthenini ema customers enu angathi khanzisana kuvuba ke ukuthi nathi aya demand akube i supply kuhlala ikhona leyo supply in terms of demand. Let's talk about how efficient and how wide the efficiency yalama solar enu goes into a household, for instance, because mostly we are speaking to homeowners. Mangithi nje nginqumalo ngiyosupporta Solisani. Khalami is a 3-bedroom house nginabantu bami labang4 sinegiza la khaya siyapheka sipheka ngesito sagesi sinabo TV cishe konke kwethu ku electrified uyakhona Solisani ukuthi afika powerisha konke lento lethu isola kudele ngeke kwende isola kudele ngeke kwende ngisho idolobha lalambabane nje lonke lingakhanya ngesola bese le value yalapho uma ngicomparisa engcenye with the alternative ngeke ngisho ukuthi what's the alternative ngidawuva into ukuthi kune relief ekhekhini lami noma wasebenzisa nje sola ingani Mnguni ngakubekisela nje ukuthi noma ungede washintsha konke
but uthi asengicale ngemalamba ngaphandle you see emalambo angaphandle na ungakawanaki ataku ayakudla ku power yakho so ungaqala nje ngawo uthi asengeke ngiteste ngawo sengeke ngiyekele ngidisconnect emalamba ngaphandle whatever relief lemadima ngapha manje isikhathi sesilimele ngiyafuna ukuthi nginikete nje 1 minute ukuthi ubonge Nedbank long partner wenu lonibambisile ngekunifinance kubonga kakhulu Mnguni Nedbank libhange siyayisibone vele imbala yalo seyigreen shothi vele akusolele emadlelweni alihlata Nedbank ma partners ethu kakhulu ka finance ezumbona Solisana sakhuleka kangaka nje is because of Nedbank sifinancewa nguye ema project ethu lamaningi Mnguni kusukela nje obengichazile ukuthi we buy in bulk stoko sethu is through Nedbank ifinance yakhe ema projects ke maningi ama projects esiwendile Mnguni sifinancewa nguye Nedbank nase titolo tethu sekulula si online banking makhona kwenda nje ukuthi kube lula ukuthi ku transfereke imali so siyambonga kakhulu Nedbank nekunxusa nje kumbe lamanye emaswati la ku business ukuthi ubathe ufuna abo finance asozame Nedbank ngiyethemba ukuthi naye umlaleli iphupho lakhe lingafezeka nga Nedbank so siyambonga kakhulu Nedbank sibaka Solisana siyamfisela naye ukuthi ke aqhubeke asideliver le maswati then ngingagcina kumbeke ngokuthi ke sinikete ama customer babukeli bakho Mnguni tinombolo tethu la ungasithinza khona na udzinga nje itinza bataka sola sishayele ofisini 250 251 8814 2518814 utasithola khona noma ke ku cellphone 7658 8833 7658 abasithinze lapho ke batovatinza baletimnanzi sitobendela into lenhle emaswati la kangayo ikhohlwa inzaba yaka Solisana ma project ethu maningi Mnguni siwachazile bawabonile abede noma ngawutsinga yani nje i product yaka Sola sikhonela wena ngithe kakujuba ndimanze utawuqhubeka vele ube ngile sales executive so i-demonstrator echikunene sales executive Solisana Eswatini asibahlonele market tester buya sichubeke nehlelo masinyane